Lokhijan Ben Sukhanjan non kasalam bom PWD tower asai ke oi thekti. Karbi Anglong Autonomous Council EM Anghoy Apartment Bangkri CMC Tumaphan Anghoy ke Pekpon. Lokhijan Lisu Beri Kelang Pangching Ponsi Kimi. Kardo Nili Karbi Birda Thanbang Sami Durmi BP non Arjikta Birtang Tonpen Bukajan Subdivision Angkang non Kaselam Bom Lokhijan Pen Sukhanjan Adak PWD Atawar Avi Kiritu Kaselam Asai ke oi Tactic Pusi Rat Atumpen Akoy Kewan Surihajan Division PWD Road Kaparlo number 21 Bortan Constituency Angkang Lokhijan Pen Sukhanjan Adak Atawar Ajar Kiding Klui Pen Rat Atum Chesong Pensi Pining Anke Karbi Anglong Autonomous Council PWD Atum Anu Chedensi Avi Kiritu Kaselam Jiaphan Inut First Class Contractor Aphan Tangkakuti Sira Lak Thomke Panongsi Kaselam Jiaphan Hukum Pilo Ladakh Kamang Humeme Alam Bangke Lasu Atawar Kaselam ke Cheng Penda Arpukido PWD Department Atum Pen Kaselam ke Cheng Benon Anta Ephoy Bakta Adim Langdun Dedet Ajok Sai ke claim Lapen Contractor Atum Aning Hang Alingsi Kapasalam Ajok Tawar Kaselam Asai ke oi Hektik Pusi Cherok Tok Aladatum Pen Ning Jerinti Athe Rada Tumpen Kaningje Alam Abangke Ladakuti Kuti Atangka Padamsi Isi Radaphan Kemisen Kacheleng Atawar Kacheleng Longji Aphansi Panong Pilo Sita Arpukido Department Atumta Kang Thongdunbi Ajoksi Non Lason Manlo Subdivision Angkang Lokhijan Along Lokhijan Pen Sukhanjan Adak Kilometer ke Thom An PWD Pen Labangsot Atawar Ave Kirui Kaselam Hukum Pilo Lasi pini nilitum ladak nang kahuri pen ke thek ponlong ke dak aradatum mane dak te bok terai RV ke do arong aradatum nilitum hane ke than pon ke son hello la so towar kaselam choklim kalilang la pen ke mesen kali pusi alang litum ningje athema non nilitum non hajong nilitum nang paklang pon apa aku puthor nang litum hana paklang pon thupo la bangso jitu ladak metal pudo dak WMB pudo la hui kaselam stame nang litum theklong lo jo ladak adjust stame ave pin Lasi la so tawar ke la ke ajir kiding oji la puson ke kali daji lasi la dagarar tum chuning ria bang ke la poen lo je la so tawar ka selama bang ke choklim kali lang lasi alang le tum ka contractor la pen la financer ke doan la PWD department atum an stami engineer tum an stami wang pen ang chilang pen ka selam pe meji phan se alang tum pen ka chuning ri Bukajan Pen Nili Anon Terang Kat News Lasinon Kang ni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Lahai Adim Lang Tarlip Dunra Asai ke oi ke klema tumaphan adai ke neb dunang ji binong lupusi ratning je Aban Sand Gravel Pen si Selam Puri Lo La Pen WMB Asai ta Amo ke bang with hectic si Alcatra Chordon Puri Pen half inch arlong panaidun phidlo Lasinon Lasoteng Lepute Selam Pen Selam le detsi ke meji athela ke arni kedam oji kaliputa nang thandon rinti Pinangan dak kecil lagi dak sorong malam maratum dulu si nang litum si jup nang lu sudah minang litum kecil lagi si nang litum si kemesen atau nang litum bangsa kenang soal si nang li kopi lo pulang lah sini lah supaya pulang lah lo long kita mau malang li prang lah kongres de bom holang li si in charge lo lah lang litum ben dam lang nang po apa kontraktor kumas kilong ma Hoy babu inti ba Sunil de pasilong pasipu la sila in charge sa long kiti mong alang li apen ke dak contractor ke long atum Sunil de dangoria apen hola babu inti dangoria la tum silang pe sidak lang na ko lukhian tu sukanya la tum aking merwang si lang tum lang nai nasi ko son ma logote arat dak tu dunang pupu doara lukhian tu sukanya ni doara nang li puyu bang ke cok cilang la pe la tum kanong cilang dunang cilang nang Pai ni Pai CR ni Karbi Anglong Autonomous Council Alang Bangkri CMC Tumaphan Executive Members Kangwai Pontang Tumaphan Inghoy Pek Pontang Lupusi Kat News Channel Aperangke Penbir Tanang Pale Karbi Anglong Autonomous Council Asahe Malong Executive Member Anghoy Kelongdun IMC Atum Lake Baitha Langso Elepen Prodip Rongpi Lapen Rup Singh Teron Dipu Elepen Roton Teron Pradip Dipusa Amar Singh Tiso Lapen Tarendra Brahma Haragat Elepen Khonsing Rongpi Raju Diso Lapen Kache Rongpipi
Bukajan elepen jogot singing ti lapen madhurjo dekel pukor atum henlo. Kanglai pontang bang crazy ia matuma pan ko pipi ar pusi kepek ponci malaki pai ni phahini arnisi kepek ponci alam bertalong. Lapen MSC atuma paningkan sia Farman Afan sikalak krip hop pipen an parta. Amita constituency along Asonson kapaching tur ponasai kepaklem ponci apan additional fund sikalak hokep an atangka piponji pusi ia marpu kepek pon ajai mek agut lam te pachini pon. Ini IM pang dia lo, jadi komisi itu pang dia lo jadi tim riba pang Thai lo, pang krisi pang IM pangpu dia penapi, itu department mah PG lah bang, penap sih penap. Kalau termas konsil, out of 26 ke 14 pinang jadi komiti ke, nah 14 nang bang pen bang krisi lo pi, kelas aku ketemu Thai bang ke. Rabjin dan gipi ponji pansi, ditunjing wajib saya kan. Rabjin dan gipi ponji pansi, lemon. Bukajan eleyang kangalong horticulture asai campaign longni lisu oberido. Longni lisu oberila ke lokhijan lapen ilong ke daitor henlo. Lisu ke mesena jokke jor ke lanpen aningkan wangta. Karbianglang Autonomous Council apan mesen a revenue pachirpon lupusi. Lokhijan alisu a farma chokamaratum kad news channel aperang ke kahumri damahud lamthe nang pachinidun. Bukajan eleyang kang horticulture asai campaign lokhijan ahawaralong anong kacatang publisu oberido. Karbianglang Autonomous Council apan aningkan wangta lisu ke jor ke lanpen mesen a revenue pipa chirpon. Sita labangso abiri paisong ke pipa cetang lable deadlang. Laso ajok chainong bihai hui pen ke pajok je apan akasik sak dokoklo. Lasi paisong ke pipa cetang je apan akenang sotlo. Bangso lisu abiri long leadang hektar kep ando. Paisong ke pipa cetang lable dead ajok hektar kep along leadang along lisu teki pon pelang. Bukajan subdivision angkang Lokhijan along. Bukajan subdivision angkang horticulture pen kepathik pon ason bagan do. Ladak pini nitum ki thek pon long la ke lisu bagan. Bukajan subdivision angkang long la Lokhijan la pen si bang ke daitor. Nono bang ke dak Lokhijan bang lo. Asi Lokhijan along la dak isi nong nam kache thang plong la bangso lisu bagan iglo. Lasi pini ni tum ke thek pon long ladak bang ke alangli mohet padani tum hache than pon lo ladak alangli tum manin kanwang stame mesen a revenue long pon bom lapen revenue mane atheta jor pon lapen alangli tum arong tame selam pon bom ason si alangli tum claim pon bom lo lasi non alangli tum pen ni tum bhan ki pachini dun thu bang ke lapu hen lo je ladak labang so Lokhijan long labang so lisu bagan long dak arpong mane paisong kachikom ke dolang sila bangso paisong pachikong piasonte mesenji pusi alang litum pen pachini dun people ma ladak angkang thetan hoido apen ladak rote bok te rai rong do la sila bangso paisong si mesen lo pulute dak chaindong bi hui tame kesang do po apen alang litum ke claim ke dam sitame anso si claim dam mesen po apen ang ke wangji apor hus tame alang litum revenue sitame mesen revenue Karbianglang Autonomous Council pan pilong po la sonsi pini alang litum nitum than po lo lasi lahai hui kado kabela Karbianglang Autonomous Council matela horticulture a department pen puthot alang litum han labang so Lokhijan lisu farm phan lang pon pen RD ki pon asonte mesenji posi alang litum pen bertalong bukajan pen nili anonterang kat news Sita meningkan si along ke jor ke lan pen sika Suri phoke pen suri nerkep kep anatang kalong pon lasi Karbianglang Autonomous Council ahin pen RDP pon ra ansu se horticulture anatu jasimet pen Lokhijan lisu abiria pan kabaching thurji apan RDP asonte me parji Dake la nursery bonai po lepente kola arong ipon bom chuadu ke ningkan thoman dolo Tezpur along mesi la so lisu hada lisu me opusi ala rong kep an ipon si reng er le laka la pen kala athia hot ke department pen si tender pi ala athe pen kon an revenue long eglo la ke patheling acha yang se pathio ningkan de phokep sarikuri la an long arong pen ta revenue nang litum long egna arong pentalong tum dak
Dak lompen pinang tum nampon bang dum. Nampon. Tapi kia aja ka teman ke rong ni. Ya rong lasan ke akiyo dak pon. Non malom so por phan dihina pharman birta moin kan pon iksinang. Dashwini classes Nagaon. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Cut News Channel ay hinpanang litunghan ng one pillar at Practical the Talent Show. The artist Kirby traditional attire and its innovation. Jong sinang litung labangso a show long interested lete Ladakh screen long kipi a number along nang litung humru ignon. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ
আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480, Karbi Anglong, Assam. Dihinamo Upi Putot Birtalong Wangtulu. SSA Karbi Anglong Pen Pai ECR ni Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Conference Hall along Gunotsav Kapachunchi upon external evaluator asake padupon. West Karbi Anglong along Jangmi Achiklo Gunotsav Padudet Api East Karbi Anglong along ta Gunotsav Kapadothuji upon SSA Karbi Anglong Pen Sigdang Bomlo. East Karbi Anglong along ta Gunotsav Amo Kapa Pleng Thekji upon Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Conference Hall along RNC upon district level external evaluator asake padupon thu. Nonadihu Gunotsav along Humsuri Sira Hum Thomas School upon Parlupon. Kacharli Ausomar Kadukawe Suri Trokra Plikebra Parot Troksose upon Gunotsav Ahud Kilang Lapen Kangsai Padupon Po. Principal Secretary Joyshri Dwalagopu Tisopi Kangpu Alamte Jaipensi external evaluator aseke Pangcheng Pon. Additional Deputy Commissioner Junmoni Sonowal Pencheng Lok Penangan Sorkar Sai Kamsai Phuatum Seke Endun. Mayalong Chiti Kresir Kep Arni Pen Inkora Hini Arni An. Iskar Bianglong Gunotsav Kapachun Limji upon SSA Karbi Anglong Pen Ason Sonaseke Amodeng Pontanglo. Tom Kebra Isiang Deng Karbi Nim Soching Turasong Tiri PMI Mahangkatek Arni Katalon Pon Amai KNCA Central Committee Asahem Difu along Pai Ni Pai Siarni Aliralon Ben Katalon. Tom Kebra Isiang Deng KNCA Central Committee Amahangkatek Arni Katalon Pon Ajaimek Ateng Pen Ada Porpai Keba Pormalom Pen KNCA Central Committee Amai Pimirina Bepi La Pen Renka Taropia Tumpen Lama Inturpon. Bangso Pi Porpai Kebra Chitim Apor Pen Kachikimo Asai Angdeng along KNCA Mai Pibarin Lokimai Lekti Pi Pensi Japonlo. Anarno Chitim Porpai Krenia Por Pen Need of Women's Movement Puaputak Songja Aseketa Padupon. La Bangso Amai along Aluhi Aman Pen DWS Bidisa Ringmila Hojai SA Mai Pu Simian Rongpar AIPWA KAC Mai Pi Sima Bepi Pen Chenglok Penangan Ketegedingatum Chitongdun. Ini tu meaning kita hempret hamagi abang sebelum deh lapan buta patloji election tak itu dia bahaji lapen itu makan cisong tak itu dia bintote lalu mati lasi bini kita tu jakong jadi kom duri wajahnya si bini kita om tu aswar tu sampai itu makan jadi film ani nak citi abang kom cer film kolam kom suaru apa lagi okola itu apa nasri tak patina plus itu kiok tu ngapor ningkan siang mau tu kiok tu ngapor itu be naso belum aku ji akapre kapre akam mangde ni no nasi prajit tanda bangke ANC Central Committee Thir Club pendak donam ko Regional Committee Thir Club donam ko branch sub branch itu tak kring nako. Birtabang Kalapon sa Kangton Iglo, like bom takat news channel, Domi Thakme, Kurwang 2.